Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure TV. Iyakure TV ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 10 ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2025. Niba utarakanda kuri subscribe bikore rwose, wibuke gukanda kuri like ndetse usangiza abandi ibiganiro byacu. Muri aya makuru yacu turababwira ko ibintu bikomeje kudogera mu burasirazuba bwa Kongo. Abazarendo n'igisirikare cya FARDC barigamba yuko bamaze gufata ikibuga cy'indege cya Kavumu. Ndasubiramwo, za video nyinshi z'abazarendo n'abasirikare ba FARDC zirimo kugaragara ku mbuga ngurukana bumenyi bigamba yuko bamaze gufata ikibuga cy'indege cya Kavumu giherereye muri Kivu y'Amajyepfo. Kuva ku munsi w'ejo M23 yahanganye mu buryo bukomeye n'abazarendo na FARDC ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Ubu rero abazarendo n'igisirikare cya Kongo baravuga yuko babashije kwigarurira ikibuga cy'indege cya Kavumu. Ese koko ibingibi birimo gutangazwa n'abazarendo n'igisirikare cya Kongo byaba ari byo? Ese koko M23 imaze kwamburwa ikibuga cy'indege cya Kavumu? Icyo tuzi cyo nuko habaye imirwano ikomeye cyane. Ukuri kw'ibi rero nta handi wagusanga ni muri aya makuru yacu hano kuri Iyakure TV. Turaza kubigaruka ko mu kanya idonido, ndetse turaza no kuvugana n'umumenyesha makuru wacu Dani Faruku uherereye muri Kivu y'Amajyepfo. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko ibintu bikomeje kuba bibi cyane muri Kivu y'Amajyaruguru. Harimo kuba imirwano ikomeye cyane. M23 yongeye gutangiza urugamba rukomeye muri teritwari ya Walikale. Amakuru yizewe aravuga yuko M23 yabigiye kwisubiza agace ka Walikale centre. Ni nyuma yaho yigeze kugafata ariko ikakavamo ibisabwe n'igihugu cya Katari. Ubu rero amakuru yizewe aremeza ko imirwano irimo kubica bigacika muri Walikale, ndetse abasirikare ba Kongo bakaba batangiye kwirukanka kibuno mpamaguru. Hari amakuru yizewe avuga yuko intare za Sarambwe zirimo kwerekeza muri Walikale centre, ndetse amakuru arimo kutugeraho avuye mu gisirikare cya Kongo aravuga yuko abasirikare benshi ba Kongo baguye ku rugamba. Abazarendo bo ngo birukanse bacyumva yuko M23 yongeye kubura imirwano kandi irimo gushaka kwigarurira Walikale centre. Ibi rero nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko ibintu bikomeje kudogera mu gace ka Uvira. Babacancuro bakomoka muri Colombia ndetse n'abacancuro b'abanyamerika babandi bo muri Blackwater bamaze kujya ku rubuga rw'imirwano. Mu mujyi wa Uvira hagaragaye abacancuro benshi kandi bafite intwaro zikomeye. Amakuru akemeza yuko bambariye urugamba kandi ngo biteguye kurwana na M23. Ibyaba bacancuro ndetse n'ukuntu ibintu byifashe mu gace ka Uvira nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Ndakwibutsa ko niba utarakanda kuri subscribe wabikora rwose, ukande kuri like ndetse usangiza abandi ibiganiro byacu. Nshuti munywanyi wacu rero sangwa kaze muri aya makuru yacu idonido. Nkuko nari nabibabwiye mu mfunyapfunyo, inkuru ikomeye cyane irimo kuvugwa muri Kongo nuko abazarendo barimo kwigamba yuko bigaruriye ikibuga cy'indege cya Kavumu giherereye muri Kivu y'Amajyepfo. Iki ngiki ni ikibuga cy'indege cyegeranye n'umujyi wa Bukavu.
Kuva ku munsi w'ejo abarwanyi ba M23 bahanganye mu buryo bukomeye n'abazarendo ndetse na FARDC. Hari abasirikare benshi ba FARDC ndetse n'abazarendo bavuye muri parike ya Kavumu bagaba ibitero berekeza hariya ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Humvikanye urufaya rw'amabombe ndetse n'ibisase biremereye ku kibuga cy'indege. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 10 nabwo imirwano yari ikomeye, ndetse amasoko yacu akemeza yuko M23 ifite abasirikare bakeya kuri kiriya kibuga cy'indege. Hari za video zirimo kujya ku mbuga ngurukana bumenyi zerekana abasirikare ba Kongo ndetse n'abazarendo barimo kubyina intsinzi bavuga yuko bamaze kwigarurira ikibuga cy'indege cya Kavumu. Amakuru yose arimo kuva ku kibuga cy'indege cya Kavumu aremeza ko urugamba rugikomeje kandi ko urwamo rw'amasase rurimo kumvikana. Muri kano kanya ntabwo FARDC cyangwa se abazarendo bari bigarurira mu buryo bwuzuye ikibuga cy'indege. Ni ikinyoma. Ntabwo abazarendo barafata ikibuga cy'indege cya Kavumu. Amakuru yizewe kandi arimo guturuka mu masoko akomeye mu gisirikare cya Kongo aremeza ko imirwano igikomeje kandi ko ikibuga cy'indege kirimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Umumenyesha makuru wacu Dan Faruku amaze kumbwira yuko imirwano irimo kubica bigacika ku kibuga cy'indege. Abasirikare b'abazarendo na FARDC bakomeje kurasa ku kibuga cy'indege. Ni nako kandi M23 nayo irimo kubasubiza. Ndetse amakuru arimo kongeraho aremeza neza ko M23 imaze kubona ramforu ikomeye cyane ivuye mu bice bya Minova muri Kivu y'Amajyepfo. Abasirikare benshi bari mu gace ka Minova nibo bagiye gutanga ramforu hariya ku kibuga cy'indege cya Kavumu nk'uko Dan Faruku arimo kubitangaza. M23 ngo yabanje kugira imbogamizi z'abasirikare bake cyane bari ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Ibingibi rero byatumye abazarendo babasha kwinjira mu nkengero z'ikibuga cy'indege ndetse bifatiramo za video barimo kwigamba intsinzi bavuga yuko bigaruriye ikibuga cy'indege. Ariko nyuma yaho ubungubu urugamba rurakomeye ndetse M23 irimo gushushubikana FARDC n'abazarendo. Mu gihe rero abazarendo barimo kwigamba intsinzi ariko bakaba barimo kubeshya kuko imirwano ikomeje kandi M23 ikaba irimo kubavunira umuheto, ndabamenyesha ko mu mujyi wa Bukavu nago humvikanye amasase. Ku isaha y'isa 7:30 kuri rigenekerezo rya 10 ukwezi kwa karindwi hari amasase yumvikanye muri komine Bagira. Birakekwa ko abazarendo aribo bateje akavuyo muri kariya gace. Ni amasase yamaze iminota 10 arimo kumvikana. Amakuru atugeraho akemeza ko abazarendo aribo bari bateje akavuyo muri kariya gace. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa ni imirwano ikomeye cyane yongeye kubura muri teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza ko kuva muri kano gatondo k'igenekerezo rya 10 abarwanyi ba M23 barimo guhangana na FARDC. Ndetse amakuru atugeraho aremeza ko abasirikare benshi ba Kongo bamaze kugwa ku rubuga rw'imirwano. Abazarendo bamaze kuvanamo akabo karenge barimo kwirukanka. Ikigaragara nuko M23 irimo kwerekeza muri Walikale centre. Amasoko yacu mu gisirikare cya Kongo aremeza yuko intare za Sarambwe zishaka kwigarurira agace ka Walikale centre. Reka mbibutse ko aka gace ka Walikale centre abarwanyi ba M23 bari barakigaruriye ariko bakaza kukavamo ku bushake bwabo ubwo babisabwaga n'igihugu cya Katari. Ubu rero M23 yariye Karungu irimo kurwana umuhenerezo ndetse irimo kwirukankana abasirikare ba Kongo n'abazarendo.
Amakuru aravuga yuko ibitero bya M23 muri Walikale bifite imbaraga nyinshi, ndetse hari ubwoba ko M23 yakomeza yerekeza mu ntara ya Chopo, ndetse amakuru akavuga yuko bashaka no gufata ikibuga cy'indege cya Kindu. Ibingibi rero birimo gutera ubwoba FARDC, ndetse ngo biragaragara yuko intare za Sarambwe zaba rwose zubuye imirwano karundura, bakaba bagiye kwigarurira ibindi bice byinshi. Ibingibi kandi bibaye mu gihe FARDC yoyo irimo gutegura ibindi bitero bikomeye, aho indege za gisirikare zamaze kugera muri Uvira ndetse no muri Kisangani. Biravugwa rero ko M23 nayo igiye kubatanga maze ikigarurira intara za Chopo ndetse n'intara ya Maniema. Iyi mirwano ikomeye cyane kandi yubuye mu gihe ubutegetsi bwa Kongo buri mu biganiro n'abarwanyi ba M23. Ni ibiganiro birimo kubera i Doha mu gihugu cya Katari. Gusa impande zombi ziravuga yuko amananiza ari yose, ndetse ko nta masezerano ashobora kugerwaho kuko buri ruhande rwamaze guheza inguni. Nta kabuza rero intambara karundura mu buseruko bwa Kongo niyo igiye gukemura ibibazo. FARDC na M23 ngo bagiye gukocorana kandi bumvane imitsi mu buryo bwa nyabwo, kugeza ubwo uzatsindwa urugamba azemera yuko abaye insina ngufi. Mu yandi makuru kandi nuko ibintu bikomeje kudogera muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira. Babacancuro kabuhariwe bakomoka muri Black Water, babandi bo muri Amerika ndetse na za Colombia, nabo baryamiye amajanja mu mujyi wa Uvira. Baravuga yuko biteguye guhangana n'abarwanyi ba M23. Abarwanyi ba M23 nabo baravuga yuko bagiye kwigarurira uyu mujyi wa Uvira, bakarengera abasivile barimo kugirirwa nabi na FARDC n'abazarendo. Muri iri joro ryakeye abarwanyi ba M23 barashe drone y'igisirikare cya FARDC mu gace ka Minembwe. Amakuru yizewe arimo kongeraho aremeza yuko ku isaha y'isa 7:45 muri iri joro aribwo abarwanyi ba M23 barashe imwe muri drone z'igisirikare cya Kongo zari zirimo kuzenguruka hejuru y'agace ka Minembwe. Hashize iminsi igera kuri 3 indege z'intambara za FARDC cyane drone zizenguruka hejuru y'agace ka Minembwe. Ibingibi kandi abarwanyi batwirwaneho bari babyamaganye mu itangazo basohoye ku igenekerezo rya 8. Bari bavuze ko indege za FARDC zirimo na za drone z'intambara zirimo kuzenguruka agace ka Minembwe. Ubu rero imwe muri izi drone abarwanyi ba M23 bamaze kuyirasa, ndetse amakuru aravuga yuko imirwano yaba yubuye muri kano gatondo. Iby'iyi ndege ndetse n'imirwano ikomeye cyane irimo kubera mu gace ka Minembwe turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu idonido. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko abazarendo bongeye kugaba ibitero hafi y'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Amakuru yizewe arimo kongeraho muri kano gatondo aremeza yuko muri runo rukerera kuva ku isaha y'isa 11 abazarendo barimo kurasana n'abarwanyi ba M23. Hari video zimaze kujya ku mbuga ngurukana bumenyi zerekana abazarendo barimo kwigamba, ndetse bamwe baravuga yuko bagiye gufata ikibuga cy'indege cya Kavumu giherereye muri Kivu y'Amajyepfo. Harimo kumvikana urufaya rw'amasase, ndetse amakuru arimo kongeraho aravuga yuko iki kibuga cy'indege abarwanyi ba M23 bakiriho ari bake cyane. Abazarendo rero ngo baba bagiye kwigarurira iki kibuga cy'indege cya Kavumu. Iby'iyi mirwano nabyo turaza kubigaruka ko idonido muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turaza kugaruka ku kibazo gikomeye cyane kirimo kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi. Mu Burundi ubwoba bwa kudeta ni bwose. Abasirikare bakomeye batangiye gufungwa. General Kirapanze ku munsi w'ejo yarafunzwe, ndetse amakuru yizewe aremeza yuko inyubako ya General Iri Defense Habarurema yaraye igoswe n'abasirikare b'abakomando.
bano basirikare bafunzwe baragirizwa umugambi wo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye babifatikanijemo na Reveriyano Ndikuriyo. Ibi rero nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Niba utarakanda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore, ntiwibagirwe kandi gukanda kuri like ndetse no gusangiza abandi ibiganiro byacu. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu idonido. Nshuti banywanyi bacu ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure TV, nkuko narimpejeje kubibabwira mu mfunyapfunyo, ubungubu ibintu birakomeye cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi ba M23 mu ijoro ryakeye barashe drone y'igisirikare cya FARDC. Ni nyuma yaho hari hashize iminsi za drone za FARDC zizenguruka hejuru y'ikirere cya Minembwe, ndetse abarwanyi batwirwaneho bakaba barasohoye amatangazo biyamiriza ibikorwa na FARDC. Mu itangazo ry'abarwanyi batwirwaneho ryo kwiganekerezo rya 8 uku kwezi kwa 7 bari bavuze ko indege z'intambara za FARDC zirimo kuzenguruka ikirere cya Minembwe kandi ko biteye ubwoba abanyagihugu. Ku munsi w'ejo kwiganekerezo rya 9 indege z'intambara za FARDC zongeye kuzenguruka ikirere cya Minembwe. Za drone nyinshi zagaragaye mu kirere cya Minembwe, ndetse amakuru yizewe yemeza yuko imwe mu ndege za FARDC yagerageje kurasa ku birindiro by'abarwanyi batwirwaneho bakorana na M23. Ibintu rero ntabwo byarangiriye aho. Ku isaha y'isa 7:45 muri iri joro ryakeye, amakuru aremeza yuko aribwo M23 yarashe drone y'igisirikare cya FARDC mu gace ka Minembwe. Iyi drone yahiye irakongoka, ndetse ibisigazwa byayo byagaragaye hariya mu gace ka Minembwe. Muri iyi minsi icyuka cy'intambara kirimo kwiyongera mu gace ka Minembwe, ndetse abarwanyi ba M23 bamaze iminsi basohora amatangazo bavuga yuko bafite amakuru yizewe yemeza ko FARDC, abarundi ndetse n'abazarendo barimo gutegura ibitero bikomeye bigiye kwibasira abaturage mu gace ka Minembwe. FARDC yazanye abasirikare benshi, ndetse indege z'intambara zimaze kuba nyinshi muri kiriya kirere. Amakuru kandi akemeza yuko zimwe mu ndege za FARDC zihagurukira ku kibuga cy'indege mu gihugu cy'u Burundi maze zikajya kurasa mu gace ka Minembwe. Ibintu ntabwo byoroshye kuko intambara ikomeye igiye kubera mu Minembwe, ndetse amakuru aravuga yuko interahamwe za FDLR n'imbonerakure zo mu gihugu cy'u Burundi zaba zarateguwe kugira ngo zizakore ubwicanyi ndengakamere mu gace ka Minembwe. Hari amakuru yemeza yuko interahamwe ndetse n'imbonerakure bamaze guhabwa imbunda, kandi ubutegetsi bwa Kongo bukabasaba gukora jenoside mu gace ka Minembwe. Amakuru rero akemeza yuko ibi byose Kisekedi arimo kubitegura, kandi ko mu minsi iri imbere abatuye mu Minembwe bashobora guhura n'ibyago bikomeye cyane. Ubutegetsi bwa Kongo burimo gutegura umugambi wo kurimbura abanyamurenge, ndetse indege z'intambara za FARDC nazo ngo ziryamiye amajanja ziteguye kumisha urufaya rw'amabombe muri kariya gace. Abarwanyi ba M23 natwirwaneho nabo baravuga yuko biteguye kurengera abasivile. Kugeza ubu rero M23 yamaze kurasa drone ya FARDC, ariko abarwanyi ba M23 ntacyo baratangaza kuri aya makuru. Aya makuru kandi igisirikare cya leta ntacyo kirayatangazaho. Dutegereje amatangazo y'igisirikare cya leta ndetse n'amatangazo y'abarwanyi ba M23 bagira icyo batangaza kuri aya makuru y'iyi drone yaraye irasiwe mu gace ka Minembwe. Muri iki gitondo kandi urufaya rw'amasase rwumvikanye mu gace ka Minembwe. Amakuru arimo kutugeraho aremeza yuko abasirikare ba Kongo barimo guhangana n'abarwanyi batwirwaneho.
igisirikare cya leta cyarashe ku birindiro by'abarwanyi batwirwanego, ndetse amakuru aravuga yuko igisirikare cya leta cyaba kirimo no kurasa mu duce dutuwemo n'abasivile. Imirwano irakomeye cyane kuva muri kano gatondo, ndetse abanyagihugu batangiye guta izabo. Mu gihe rero ibintu byadogereye mu gace ka Minembwe, ibintu biranakomeye cyane mu gace ka Kavumu. Abazarendo bakamejeje, abazarendo bagabye ibitero bikomeye cyane hafi y'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Abazarendo baravuga yuko bagiye kwigarurira ikibuga cy'indege cya Kavumu, ndetse baravuga yuko bagiye kukivana mu minwe y'abarwanyi ba M23. Kuva ku isaha y'isa 11 muri kano gatondo k'igenekerezo rya 10, abazarendo benshi kandi bafite intwaro zikomeye barimo kugaragara mu micungararo y'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Gusa amwe mu makuru akemeza yuko aba bantu bagabye igitero atari abazarendo, ngo ni FARDC ndetse na FDLR biyise abazarendo. Ahubwo ngo FARDC ntabwo ishaka kwerekana ko iri mu mirwano, irimo kwiyitirira abazarendo. Harimo kuba ukurasana gukomeye. Za video zimwe zafashwe n'abantu basirikare ba FARDC n'abazarendo ziragaragaza neza ko barimo gusatira imbago z'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Amakuru kandi akavuga ko ku kibuga cy'indege cya Kavumu hatari abasirikare benshi ba M23. Ibingibi rero ngo bishobora gutuma igisirikare cya Kongo n'abazarendo bigarurira iki kibuga cy'indege cya Kavumu. Umumenyesha makuru wacu Dani Faruku uri muri Kivu y'Amajyepfo aravuga yuko ibintu ari bicika ku kibuga cy'indege. Hafi y'ikibuga cy'indege amasasu arimo kumvikana, ndetse ngo birigaragaza yuko aba basirikare bagabye ibitero bafite ingufu nyinshi. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa nuko ibintu byayangaye mu gihugu cy'u Burundi. Mu Burundi haravugwa kudeta irimo gutegurwa n'abajenerali bakomeye. Generali Kirapanze ndetse na Generali Ildefonse Habarurema baravugwa mu mugambi ukomeye wo gutembagaza ubutegetsi bwa Generali Evaristo Ndayishimiye.